Tako. Šogi bum! Šogi bum, ali hoću da kažem, priča se iz iste partije, znači samo druga struja, dolazi neka žena najverovatnije. Šta dolazi? Tako da, dolazi žena, šta? Daj to! Daj Nemoj, pa Đoko, ne smo... Daj vam to vraćaj! Nemoj, ne smo ni... Pa mogli smo Žena. lisniti, malo smo lisniti mogli. Žena. Ma znam se. Šta je? Ma ne može. Ma ajde. Vrati slobodno i vrati. Tresi, vrati sve, nemoj da nešto ostane. Šta je sada? Pa kad će ikad u ovom preduzeću direktor biti čovjek? Nikad. A šta žena nije čovek? Pa nije, pa nije. kako je? Pa što peva Duško Jakšić? Jedan čovek i jedna žena. Kako? Da su riječi za moje smena. Kako? Žena, žene. Čovjek, ljudi. Kako ste čuo da se kaže za ženu da je čovjek? Žena, čovjek, ljudi, žene, djeca. Nema ljudi i djeca. Ne može bavati. Šta pričate vi? O čemu vi pričate? Šta lupetate? Prirodi stvari. Šta lupetam? Pa lupetate? Kako može žena da bude direktor firme? Pa kako ne može? Kako može? Pa što ne bi Pa treba mogla? žena da ide na sastanke. naravno. Kako može žena koja je satkana od emocija? Žene su satkane od emocija. I posle postanu plitke. Do 16. godine su superiorne. Jesu! Kazat ću pred svima, ali onda posle nemaju dubinu. Šta?